na how mampigan gibejan gives in the man gives in chan Anishinaabemowin ne shwaswe 8 Anishinaabemowin 8 each garek mampi ne give ne tabajamatadiang tabajamatagwang sagana ne was a magic doing mana kinomage Anishinaabemowin was a ken mang ne was a Anishinaabemowin gine shok squanet ne ga tabajamajik ne jinadamageat ejwamjigeat ne gine shingba ne objishko ne Anishinaabek abjugo ne nishin ne bshko endamat ne we Anishinaabemowin mana we ken nang Anishinaabemowin ga get go ne the jigades no ne o ne Anishinaabem en mi das ne ga ok chigan ne gans zina apje ne bishkoshkana we jigat bang bem giwana mage jonya we ba men mot we jigat manda abjugo ne mshko en mok we Anishinaabemowin we bishkitwat mana we skabedoing so ganane Anishinaabemowin ne we Anishinaabemowin egachet mega abjugo nishin ne bshko en mang we jigang manda kenoya nangoshko ne shkon manigi got nango objishko ne ni shingyobzen doak ne squant kut Jessica manon ne show like vinjawat ke no ne we we jitwat ne mus bshkoegen muswagen ne wajishgarek objugo kenegi Anishinaabemok dono doakshko ne Anishinaabem soat bzinchiatige manda kedok Anishinaabem jibindige ambade we bzinchia we Anishinaabemok ne we Anishinaabemok ne getoge kaidash ne ngansastosik we Anishinaabem ne ekedwat ikedamawa bejikwe o bindigen unginadas geni bindigen o da kabzindoak mi une schemachtawen ne jishbinu we ken man Anishinaabemowin schemachtain egi we ken man engina ne avadek we bizin man tamwe enoek Anishinaabemowin go mem catch we insosta man tamtes noja we bizin man Anishinaabemowin mi ejibiken man we Anishinaabemowin egi tam we bizin man we ne misho ne dabijam gotash pi nagach abajibzin man Anishinaabemowin dabijam gotane gachugo we ken man ejin sasta man egi misho ejimat sem gokje Anishinaabemowin gina kwe misho kanigi ne ndang ne kanigi ne ndang ya na ha ngajige so egi kedo ne ngajage ne so ne we abdekshko ne changing attitudes udonon dam mishgo bekishge eje aong tam changing your attitude mishgeni ekwajichige awi in the mok mage tabajamat twit we mage ganonak we ne wajamaji skatige we bekend Anishinaabemowin ne me changing attitudes jishbin ne jajo ne adult jishbin awian jajo godibong ne tem gut so me das
changing your habits, mga attitudes. Me just shijige na me wajwe when panak ne. Oh yeah, me so anishin kame ketwa so me o ageni chimi wach.